ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ RPIꯒꯤ ꯔꯥꯝꯗꯥꯁ ꯑꯊꯥꯋꯥꯂꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯤ? ꯈꯟꯕꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ JNUꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯩꯅ ꯔꯥꯝꯗꯥꯁ ꯑꯊꯥꯋꯥꯂꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ. ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯦꯔरिꯁꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯁꯦ maximum to maximum schedule ꯃꯩꯇꯩ schedule caste ki mayam yaurine sida national commission for schedule caste ta aina changba ngamiba bj sampla unaba ngamiba adugi boy phaktopa kanda kayemta national commission for schedule caste ki boy du da manipur kada lan thokna ringai du da kayemta record lairamde kayemta record net nothing adu ai sir da phone tore sir kai tori sibo sidi akoi adamna mai chai ngai sidi kai du tori sibo haibam tunda sir ramdas direct bj sampla phone tore kanda adudi mana phone direct tore bj sampla na DCP ga chief secretary ki da notice tharakpane khangbiram gani me tharakpa haibase aduda mayam ngakne center BJP paraga double engine paraga kumai notice hazal inona adudo RPI gi ramdas thawan tawgi bani ko sengna harabata adugi dei record tawrakan amu piraktre harakanda amukso ai che amachu uchage nimitra ngani mangda sigi DCP chief secretary na pibang ngamdra kanduda ma amukso mo mana tawge na ngatangi ai maheshor harau na ba tawge haragati amuktang ut aduna yare haitare mana ke tore ministry of home affairs tong che tharakanda ministry of home affairs tagi amuk pira kanda kai do bagina husi pokda lojing loya da chingkhong chingya da leriba metai sedul kasi gi si report se husi pok lak these kari gi no na mana tharakanda koi manipur dagi SP Imphal West ki yauna maga tawnaraga chief secretary ga tawrakanda lojing loya da leriba chingkhong chingya da leriba SC maitai SC se ayamba wari basing se adugi list ama pura yogreba national commission for schedule caste maheshwar aina kai oidana Arjun Munda chatlaga aina phaminara unaba ngamido maheshwar kaim oiba nate RPI appointment lobiraga nang phamdaba yade ko mini kunthra phamdaba yade ko aduga community ama haibadi chin kuki dagi ST lokthokpa haibase any political party na yam line tawgatadi oiroidran thaje karigino haijage RPI duna RPI gi national president duna aina ngangada tabiri haiduna chin kuki dagi ST lokthokpai matang se khanau Arjun Munda khanau magi se chummi harakanda evidence lerakanda ni central government dagi tribal affairs ministry dagi state government da hekta chi yam line lakadab nate aina hekta pisalurena thakro maheshwar na haire yen tharakadam nate evidence lerakana tharakadam ni haitare adu evidence ma Arjun Munda duga moigi bureaucrat officers mayam duga phajana tanarakanda adugi che do laamgadra de thajai brother aduna ngasi bokta haijagadabadi akoi na ngasi bok changjalakpasida manipur ireicha kannabagi damakta yelomi kannabai damakta aigi level da kamna hona jabane aduda I RPI party duna su ngasi bo I want support tawra lakpai ni ngasi sida lepise support tawram daba Narendra Modi da ina 78 days wangang tama matana thi na ngama matamda ma yet kidi na yet pa yai na I want yelak tabadu gi damakta ngasi I RPI stand tawra lai se haijari mayam da thank you so much